Yes Uganda, webale kureba program ekiwaba no kimanya niyo sha just chilling tukwasaga DM Swaganet promoter the number 1 kulukuta selector kulukuta ningale kale nina mani noza kwichiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani Isa inokuru nakuleba uretse kompora igine shonga wabare kutera ikintu kandi nashobora go kubahani wakuba icyo kintu nshabiro bwire buringwa abantu abakozesa binjo mu rurembo mu nanye nkamukoreraho kandi tuchakora eshunguzi tutamitimbagano zi YouTube tindamwegambirire binji kandi ubu namureta naza kuba natugambira diye muswaga amazina gawe gonyine twiremaga go kuronde sete amazina ganje genyine nibanyita Ronald Bataringaya Ronald amutwire Bataringaya Ronald amutwire Bataringaya amazina ganje genyine ago ati DM Elizo batubyo program yiba kureto rugendo n'urugendo rw'amagarashi mwe n'urugendo mwe no background ninyendo jira abantu wa inspiringa Elizo baniza kuba inspiring ntakazira kinagambari DM ndikushoza cyesho ngurucanye cyo kubanza kiba kweta mukamani jango nyambe bakabambinjiro mu studio ubwo mwamini we yangarwiro mu studio ubwa hati I think nantabia I am among the best artists of gospel mu gospel no chitira muno so no zarwa DM nyoni zagwa gwampara kandi gwampara east gwampara nse ibasha zirare gwampara impango so niyo ni mwizi aground aho henyina abenjiwe bundi no zarwa bazire ki abazire banje umwe bamwita Bataringa ya John kandi ndijo bamwita Champire niwe mami wanje niwe mami wawe mwiza ngo kunagambira abazije kikumi na bana konka mami wayi nabana mushanju kandi first born niyo first born aba mama amenacho twena amenacho born leader ninyo first born ekayoni umuzeyi wawe ni wakubandiza umuzeyi wanje ninyo yabandizeho cyabonera 95 mwako gwa 95 amaze kuzarwa kuna amaze kuzagwa kashomero mwishomero bageta bushore primary school kandi ejo neshangwa ground in fact by then muzeyi wanje akari mesa kandi niho natandikire narugaho naza muri secondary mwene nkakuro muhambo background kawano manya background eri hambo umuntu ari kutandika mpora akago P1 up to P7 ukadishomera ako P1 up to 7 kashomera bushore primary school shomere rimwe then secondary naza muri secondary nashomera yo kurugo mu senior 1 mpaka senior 5 naruga mwizi naza bugamba secondary nahereza yo senior 6 kuna arjiraho naza Bishop Stewart washomera university nashomera degree ya economics niwe kwa diye mwana wa mama akandi nibanyita MC Best no college kompora program n'urugendo kandi rizanata yahiso mushije wa mani one of the best promoters I think he is the one ni womwe obutukumanya so cyesho ngoro utakira mu kutugwa DM kimasa uno kucerebera so kwa maziroti campus hatwazo mu kuronda sete imanyaho n'urukwenda aho n'ukwenda so kuna ndakahereze campus by the way nkatandikaho company ya Super Promotion kandi ryo mu ya tu mucyashoma konkanija kuna bene nshoma internet no maybe tujye kugezaho kushoma nashomaho ebintu by'amani abantu bari batakora na munongo kutankanyizika internet ukakora ka website katika mikute amani kazaha webis eje mukuteri kutambuza so nija nakora ki nashanga naye giro bukojyobwe bukora ki konga before nkabanza mu muziki cause kuna amazire senior 6
kuna mazeresi ya 6 nazo muziki ninjika gajya ku 2015 natomera producer aho yanyibayibo muko wateramo ninjika wande ino ngahiko mutawu no munyijire kuri recording cya Shongoro kuna hikiro mutawu nashanga bari batereke Shongoro cya message semakura kikanchigambira higuru mu muzindara higuru najana ntona nabwana na Shongoro niza kikogo muyaye nakwata muhanda rata wata wagarukanye kuko nanya pura karanga radio bakoranga studio zayo mwana kanyi bonka million by the way nyo in fact abeshongozi bahati abakwija bakatushikira mu kite ba promoter bayabugaho cyago bose no shashura nkashanyishaka gashashura audio nashashura video konka byone byakozwe kashashura audio ina konka byona tibira rugire muki so konka icyo cyo cyamane no kuremera ho no kimanya ino ko kuwarimire watiri ori cerebu kandi mbaga ni ndano zuhuta buhuta niwe MC aso diye mukuwa amazire muziki tigwatamburaje aho manyati ko kumara kushoma utandika kurekera mu kishaka muziki nyotinda kwanjire konka ko kunagambira kunashikira umuyatu namanya ku nabone binte by'abandi babataka mwine baize kandi tariho koza beshongozi nyine natanche kubata internet ba mega ba beshongozi bingi so naba promoter channel abahaza channel naba korra YouTube channel zezamani so bantu aranka promoter hati nagumaniza munongo mu promotion nashanga touch competing na muntu eto omu economics harime kintu cyo kujangu eshaje ino abantu tuguze kintu kimwe tukompitinga ubwiro bwingi twatari ba business partners no shanga tutaba abanywane munonga exactly so kujangu nimbane mugwanira katari nacha ntati kujanze gwana naba bana nababerire promoter reka at least echo kireke mbende kire mukaki nabakozire mukacyo mu music kandi nyuka nkaci jya university aho 2010 kamende kire mukacyo ndeke ba ino kuri babanze bakitambuze konka nate kintu music yo ninjikunda yakubiya ngo tinkunda super promotion wajirwaninga emyaka eri kwikenga here ati super promotions tuire nyaketa in fact tuine nyaka mukaga niyo company ya promotion ya bandize mu western so niyo company ya bandize mu western kandi kuna amazire kugikora na abinji by the way nho batembire kozi ninjo nko bwanje barohanga no yandabiremo nurangira radio ya barokore ninja ninkaruhanga abo kubanyowe nkabandyaho najanta lekaberi super music crew so kuna hindukire na channel nazo mu nanko promotion najeta super promotion twatandikaho twatandikiraho promotinga kikashitari mu mwenti ngakujya ngo kikakirimo kuna bende mwaho Alpha yande bakayi n'abazini ba dance ati mu Alpha promotions wano mumanya Alpha nawe kintu yakitandika Alpha yakitandika obwirobwe nawe so akaba inspiration mwena akaba inspired by us by me nija nareta n'abandi ba promoter mwana ko kuwano gamba cha inspiration abantu binyuma mbenu baresiri super promotion na hate cyakora icyemerire cy'inamani super promotion ejo tine he kuzakora bitukora biri unique no makushanga no kore kinde kiri unique so omu super promotion eje yuwatandikire DM of course kuwamazire of course koji niho cyashoma kuwamazire kushoma hati wadistama mujiri kurunji hati kuna amazire kushoma nka noraka shoma economics so nkabanje o kushoma nk'ebintu nk'ejya banka ningachi konka kuna sho irenti najanta rohanga mazima yampire in fact charges nanka nagume mu super promotion nkaba kaza kweza kushoma tine computer nkamunana computers munana ngoko kumanye mwibirishatu munana kwa biro zo banko shanga binishatu binina hati nyebuza nze competinga nanka nze competinga na computers ishatu zigeza njitano ya zishigeza nje munana no nakobantinde ba clients bakumara najante no najante yareka njende nikuze super promotions nikwe nashazire muzo kugenda kuza super promotion of course
ni beshongozi ki abo kwasiriwe mu super promotions abeshongozo wo kubaza niwe tinkwenda nyebeherere ninga zihari of course nande abo kuba ndikuza kunaka nko kuwagamba ndikuza zo mu serious promotion niwe ninjaro hanga kakunda cause ngo kuna kushanjiro rero no struggling anecheshongoro cyo kubanzaho bikumire ujanti ino utahwa mani kitereranye ishuka nyo kana rugiro mbizubira ryo kunyibaho akakade kakakacheze tirebera ho kitere so ndikuza kugambira echo nkaba natangire promotion natangire kureba talent so niko kukiguma mu nse kintu kandi nkajanta nkaprefaringa kuguma mu promotion kusinga kintu cyone kindi now so far hati wambuza abeshongozi hari abeshongozi nanye nontemere yunkabana abeshongozi nkabana wo kubanza niwe jura inkamukoreraho eshahe jindiyo ninkorera abeshongozi bamani umugospo abari mukete mukiza ninye nimukorire cyane yo kushashugura in fact cyane yo yahwire nayo nakutanuka kugesete nore yendi yo ninjimara umweshongozo wakweta Braza Wilson ninye namukorire bintu byakabe binji mwenu ngambe kindeke kinikiri wazo musacura bo bijwire ba rasta cyazabo abona na ba MZDek na MZDek ko bena bariyo ogwe nimweshongozo bana nkabinji nimba manya arabise na engineer Duncan nawe ariyo nondisho mweshongozi yani umugara biginozo mugara ndabaza kunda kwe nibinji because ntwantweshanga yaso nibinji abo to promote of course ntwantweshanga waho so oya wiro super nebice binde bintu DM byo kurwaninga ebinde byo kurwaninga nibinji ino abo kuba kureba promotion na marketing nebintu nyamana munonga in fact wambuze binkurwaninga nyamba nsime hogo mwana witor kubajya kamera ubakweta of savage ninga Asumani Uganda nkakira yaho nabenkira kuza nkanja ngo akaritwa mizi konga kaninzana taresigwe mizi just akaraba boda ko hati passport yaje bwine so Asumani ogwe no graphics so tukora graphics kuko graphics department yapa t-shirts ebyo ngabe kwa Asumani nkareba ngutendaze kubiruka mu munonga konka hat specific umuntu uri kwenda kumanya DM ogwo buri kize obu tukwenda ngo specifically mbwene specific omazire kushoma uriyo no running professional yawe yiwashomire ninga teka professional ina ashomire konka economics itwe chitu economics okushoma kwenyine ikoni echo kubanza step 1 nibajangu yejunise kinte kice kubone changu kwine so economics yejya kujangu okuwaba ori mwenu onkokore hati okuwa kubasa kuhangura meaning tutambura mu economics so na hati ziri muje aho kuba nyine business ngokuwa gamba ni shubura nuna kubanta kwenda kubiza munonge ya business kunkanyine electronics ya mashanyarazi hati echikwenda kumanya nyinda tugaruke ukache omuka twarugayo ku munonga speed life yo muka nayo kushoma ikabeyemerire bose namara kuchimanya ngo umukamuri y'abana binji so ko kunabengeyo kubaza ko kunagambira no mama wa first born babariho ka favor muze akachine sete yade tukatukora munonga kunka muze akayine sete by then nakatare ku munonga kandi akachine ravu y'abana rochumanya first born umwana ni wakurebaho nigisha bihinduka bwa nyuma kunka imbere kabetarindi abo kubaka bana nshomesa kandi akajyo mushomesa mananda biramu atate kintu bakikora bati so in fact you ntakubiha nkakura ninjanye no bwenje bwe mukirasi umukirasi nkabamba ndi best kuja muzaka akaba namafaho nakusindika gari so konka ibintu bikahinduka bwa nyuma araho uriyo no guruka nkabuliro ngo kesimbaho okwesimba kwenda hati ni kwesimba tingwenda kuba byabagwampara abo kuba eshayo na ninjabwa MP kandi ngo kunabwa esho nchurgo mufamira kwa muzeyi kaza kuzagwa rero situ chairman kumara bwire buringwa munonga so norango echo cyo kwesimba cyo ne must tinkabura kandi abagwampara bagumene bachimanya
n'abagore bakunda kundaza kuza yose yasubiza kugambira nza kugendana. Okay, iwo ryariganita no muri 8 amasFM oburikize program urugendo orunakorera izoba twine DM Swaga Wankole Media and of course Super Promotion akanda ine business zamano mutawuni n'umushija ine cyaye nkorireho usaja naye vuga ine bintu byeye biryaho noza kuvuga izoba nibyo binde bimwe ebinkubani nyena ngo yohurikizo utakazokwe no mwana muto because DM ni manyango hati ekinene tinakubalira myake ryaho konkasha futo kujireba so no kora because no DM nkamureba atine cyari I think nkamureba atine cyari konka ukuremeraho na tembesa mpora twena tutembire hamwe niwe tari kubintu ni mute of course mwena ni mane mutemba kugati ka general FM na July so nimuza kunyikiriza tumure mu kace twagaruka ntusa kuba ntugaruka DM kuyama kama zire kure byone byari yo nakora Ankole Media tatakajijireho kama zire kure byo kora ibya family abyinata tugambire yes abyinata nabya tugambire kandi turebe ngo twamumanya then turebe urwa mukaga nabwo ntuje kuba ntufunundi ijo kushango kwerereza amaguru uryo mbite bitarakugashire ija uzumisho go muhanji ahama revival center church urunakurira izoba I think tusa kwaturuhaho mwazo ija umuservice dembe in fact from morning up to evening tuliwaha umuciba kweta dembe ryo ija ushabe ntuza kuba kitogota kitafundikira kikompora ngenda kuyimba no Swaga reka tumure mu kace tugaruke nawe mbora mpaka shaishatu indabe nimba kwasa program iba kweta akanda ga wiki utakaruka. Yes right niba mutatu dusubiriye keshongoro bwana watata baketa warajemfude okubera cendi agakatonda muguru taro umuntu ngo aryaho ebintu nabitwara okwafu byenda ngo naza kwikana abishanga silver plate no we need to work hard so that tujye twaba nyensha kare bamweta Judith babirye ni womwe akandi eco kureberaho kirunji Judith babirye munange of course had tokabasa kumurabya mu misho she was once an MP hati waza kumweta nkambaga binji no mucara wa mani so no kuchapa ukakora na naruhanga kakwataho ibintu bikatambura nyine DM Swaga program yito rugendo in fact akashongura kakeshongura umushija wo witokwe bugama ngugo bamwita kanyije so abinji bakachikoresa kecheshonguro cyawe bigiye unkakaba story yori yo mushija uri akamuha story ukurwa wici gwampara so mini gitsa kuchitera lwachireba ni okay nyine DM Swaga tubyo program rugendo kandi endacika 28 za turuko muri 2 shaisha twino kubantu kurekura kandi tukareba okutwabasa kurebeka ngu nitwisaho story line ya DM Swaga abinji ni mumanya ni celeb wa mani nyakura beshongozi mwena abawurikize masFM shahezi message ni imbureba in fact abeshongoza abo mwenu bo nimba kunda munonga kandi no gro mureba kutoremo ino tinkuma wanoza kuchinguza up next konka abeshongoza hato bwiro bunu bwembindire package yenyine yo kuba yamba kurabo ubwari biragita genyuma hatujya cha music serious now DM ni nyenda tugendere kimwe kuba amazire ku rugo musupa wagiteka aha line wa planning akora uce kindi so ati wamara ku rugo ati super kuna agitira line nangwa nyonkantura ubwonko bwanje ruhangana nyambanyereka hari maybe konka nkabanye no mukutuba kugweta trending in western Uganda ningumanyaje ningashabe kusinga yo kwatayo mu western Uganda konka wembera zo bwire nuko kumanya ibintu byamaraka gwenda bo inabana ba technology ko gwasumana wo kwateshani wo kuceditinga hato mu kutugwisha gwa nchizamamani kuruga ku 2016 konka nisha nakoreraho recently ngakorera munywano wanje bamwita Mr Mushana namukorera chano
umukutu gw'amani gwaba successful mushana umukutu gweguri ni gumwe gwo kusinga yo mu Western Uganda niye nagutire hengaro ndaterekanye ndikore cyita cyo kweta media kandi umukuto gwa online kandi naguta mamani bagweta nkore media nkore media guri ho nkore media TV wasacinga YouTube no gureba twati no film zo runyankore mweno mejare tujyo mu media amakuru runyankore konka a YouTube cyita cyo kutingwe namba taye ma ground no tujya YouTube nkore media TV nayo wajitaho najitaho hati niyo project yendiyo nindangiye niyo oriyo norabya kandi ejo yo mwenu ino tinga kubiha ejo no tekwa kugira icyo wajijyamo cause recently tukataka video kagwa kunyinya ryo mu mbaga umuntu yaka followinga yabukinga wa kunyonya mbaga 30 akakadi so hata tukumayisa noza kuza hariya noza kuza no korwa MC hari umwana ku recording mu mbaga ngutekeho umuntu akureba kwembaga live performance yabayo akwembaga meaning ejo media ntujisubira mu cyango mununga ebyo byona DM okija wabikorota ka planning iracho kugira ngo ufune umucara byone bitwara aba mukuru bwenyuma umucara mwenti ngo nakubiye ino kuko nagambira muzeyi nagambira history ya muzeyi so muzeyi wanje no asumani bona nibamu so abandi 10 nabangayi hati ngo nankubiye ngutinyine ki toyine mucara ati style niyo life niyo twenda life yeje yatumira waje tikafu no mucara ukamufuna bwire ki no manya ino harubwo kubona nko mwishiki murunji ukamureba ukaryo tukongana ntatu iro gukweri we bari mu nimpucenga ujiro timbwe naha timwe nugo mwana rikambe mwine hati katuzaho ekigambo cyo kubanze cyo wabandize kufuna umucara wawe atwaza yona byakozirwe hati nibagira mu behind a successful man enyuma ashime kwa ari yo mucara abacara no abacara for the first time mukamitinjira iwe just kanyuga for the first time ngambuga nokwe kandi uko mucyaro wita kuba tari hari uranyizagwa mwizi kandi nabazagwa round konkani ko umbona kanyine munywano wanje bakumweta saxi kuna mbwire namjya ntashimwana kawabonire yoga rwabuzana muzararo yazati atkunga shikano shemere gwaje bazuma arakushemera bakubishe irajya mucyara katubireke dutaka wagumiza mu mwadetinga porampora ijana shoma kandi ijana shoma yagumizamo yamara mukatagana ndikweza kushoma nawe akanaheza fisha twagumiza mutso porampora kuko kubimanya nati na running mu project zitu kandi na running kibakweta super accessories and movie center niyo business ya kurwaninga department kandi nangwa kikozireje urahanga mu basise abo kubejo ni ya kurwaninga mu film mu ya masimu bintu nkebyo okay so hati wa mutahwao abana kumukumara kugira muti abana nyino mwana mwene kugira ngo iki abana sharokire kakuba nibasa gambo nyino kuwa wogu uburundi yakombe waserembo bamwabachi so konka abana kumanya umuco wanje ariyo bamwita princess brown gawe kisige cha brown n'ikimanya iyo n'umutajyaho nakabicengire onka kare beji interview harabe yishire kugira magazine of course no isha kujibika mpaka ajamanya ati akaba ino kure chikomba bayizawe ino tinkuragura ukubi but umunyaka ibiri from now tuzakuba turi hari kandi we no kubore hari cause ugerizeho koko zire transformation ni manyango munyaka ibiri from now aba bana bari bazakora izi interview agaro ino no kuba novuga parado cause amina yabare twine DM swaga o ankole media hamwe na super promotion imumbi amuresera ha podium of course wagamba super promotion uriya narauka kucenga aho naho naya kucenga DM ebintu byo kurundana kasete kandi bishira kurema abantu bingi ebintu byo kurundana kasete biko nakugambira kashomesete
economics. So meaning okubara ate sete nyo nkachito mucheshongoro one time na kujangu esete zo nobo ine kuzindura munywano wawe wamara kuzikora mu music namwe nabeshongozi by the way bije abakwenda mbakorere mikutu ya YouTube iri kushashugwa kandi babase kuronde sete akina ndio ni kugambira kujangu esete zo nibajango zihindure munywano wawe zifeho wa ekintu nawo tachifireho cause ati ko kuba ino waba nye nanchi kugambira ni ojambe wakuba uri munywano wanje kandi uri nkamutabano wanje mu business nachi umukuza companies so esete wazi kwata wo ine kan 15 nimba ni bifana asmani wo ine 15 mushaho ukazikwata ukazanga zona zikakutama kajota because spending ubwo nota ba munywano wazo kozi munywano wawe toka mkwato kamukora ki kozi no wazi kwato kazigure kintu samho yazona zikaho no buri nko wazinaga kozi no buri nko wayaka munywano wawe mbweno ine eseto ine kureka nguzaba munywano na yagenda konka zigende no buro okozire ki wabo kizikunzire wabanza wihaho kace hagenda nko 10 wasigaza 10 wajiro konka ko kujota waziteka yo manyazo na zakora ki tizaba munywano wawe zagenda nezindi zagenda kandi n'ekindi ohironde chokozi wota invest nje nabwe to kufuna ohironde cyo konkane bajangwe sete kora etana at least mitware ishate kore ki saving oba mu business oba akawuti oba mu kindi mitware ishate bese kozi no bwa kwano kora miliyoni kozi innocent inokuru nyowe ninye promoter kusinga yo gukora beshongo za stage uri kusinga yo kubayamba kwenda ngo bakore ki barugeyo so umuntu nakubuza ati DM mitware 3 yo gukorera ninge 2 ninge 5 niho kubasa kuheze sete konga kuko nagambira wagumana ubika ho no to business kandi kindi kokakora ntakora karanga nanka nanka washanga abantu abaguza 10 just 10 zode ya 10 nakore sete kusinga wa wine yesete nyinje yabaguze mitwaro nkamakunyana kozi naza kuseringira abantu bingi kandi nabwo so esete ne kari cha developing kari cha yo kusavingaho na no kuinvestingaho no wakwa no kora miliyoni 2 kongo ka spending 2 no botine chiwabi no botine sete no buryo mu tuzahambera koko ryo mu department ya music tuzahambera of course uri mwenu umushongozi oyino kumuzomisha kije nyuma embereje ya covid-19 nebyivuro kutabyigura mwenu ejembere ka Twitter akube nyaka ebireji nyoni nyumuntu abatabura abantu promotinga konka embere ka tubakari bakachinga bachinge bivuro tukoshanga turizacagati tubyoku ino tushango ryo mu mbaga konka embere ka bakari konka emberana yabakari twino kwega kujiberamo kujitambuliramo survival is for the fittest kugira ngo umuntu orabeho hati no muntu ori fittest hati na wabori fit no basobutarabo wakireba so meaning okubaho nukweta gobori so mweno fe yo munonga ukuna gambera survival for the fittest kora joti nyonare moti manya corona kandi mesa ukaremwa it's your individual ndanka problem meche zibe cyawo nko muntu noza kwikanurimo so meaning ngo ine kurango wagwana ino ekikukira yange jeza heche abeshongoze cyo kubagambiro isiko kugira ati reka kwese bakweshonga ko kugira ati nyotoro to antwara munonga uti najyama utakinanyo gukora cyarema eje nfere yawo nko muntu wakireba niko cyangwa mu rugo mu music konka mugezeho kumanya music set bazikora mu bata even na stage ye betari stage wotagira stage first of all ko kunagambira abeshongozi mukuze mikutu ya YouTube kozi YouTube ni shashura no wakubane ukora imitware birade wache amurko kwezi bakakwaye imitware 5 no bori nko mushomesi so ataho umuntu nagumana akureba ati YouTube akatakora kabaho kandi nyamagaza agonga bwinishwa hana marakorera mushana productions cyano yazo miliyoni 5 z'abare reviews wakireba kwine ukashanga munabasa gukora nka 20+ m from media
so echo njonje kubagambira ino in fact ojya media nyenda sige nakikwabura nka munywano wanje YouTube yawe gikuze wabo je mu radio muza za live kuraba kasuku cause batakomuzindaro bomugano gwa president ati mbahe mbundu shuwe mbakurate ati mbakurate mbere ko kumurazi murabanze ko hano kumuraho sete now DM turiyo tuhendera elizani independence independence yitu really as Uganda nitubyo mu independence no nyonga nakugambira nyonga shoma bintu bingi by the way ino wano ndeba ndi historian kandi ngomba kusinga yo mu Uganda cause ankakora history ya East Africa najikora mu points mukaga ari mukaga so ati wano mbuzaje nyo no wampiso muka so elizani independence gwa ati independence age tukargo mu nanko mu indirect tukargo mu direct control y'abajungu baye bategeka direct twazo mu indirect so hatare kinde cyo bakweta niyo colonialism ningashi new colonialism nora independent before itukuza kutunga independence tukatujya hasi ya colonialism abajungu no baye bategeka direct na nomwe bembezi wabo omwebembezi president waha akabaruga kuriya bamusindika tima ino wano chimanya no yabirayisha akabajyo muzungu president bakaba tutwaraje direct konga kubature kwire babiha ngo baturekura batubuzabuza batucingamiswe bakore ki bakweta new colonialism bategekero musete bategekero muri buri kimwe ebizimbe babisigamo basigarana ba controllinga twasigara mu new colonialism mbwenu tukabire independent but tusigarana tushaba kujangu ruhanga wahangire Africa ubundi ni bitatu yambe tuje tube independent well you're not celebrating it ni celebrating aho kache mwenu kache because omuntu uri kukimanyaje uri kumanya history hati nibategeka munonga kusinga nenyima koza hate shaheji ino yabuze ngo ine shiringi kuza kubona dola emwe no bano yetaga kuza kubona euro noza kubona yetaga kubo ine shinje 10 za eshaheji bakajangu government nogira tukurango setezi ni nyinje mushura no shanga no yetaga 10 kushango ine seteza abajungo ine shirinje emwe yabo no shanga ne ingane 10 kandi tokazi hindura ngu esete watamparinga nazo kaje hati nienda zigiramani nzishare nzigira nibajangu we no echo takikora ukareba ari byijo umwana muhango nanagugamba ukareba ari bya Gaddafi no yabe nasinga yo bugigo munsi yo natino muntu waramusingire seta kabaka ino bugiga bwa billion 2 za dola n'abajungu bona n'abagiga barabiro konka abajungu bakija baje bati bamwiyo kujangu ngo yakora kuba mwihangaje so omu Africa tuine independence nanka ni ya kujangu turi free konka ruhanga kastana tomwison twisa ebironi mwenda reka tugumiza mutushaguza independence iwo ryokwe abacara abari ndi bashaguza independence no bakaburuje abacara nibajaguriza kimwe kandi bashemerera kujaguza no barandi bavuga in fact independence mpango nei president yahira abacara ngwe nibo bashemerera kucejumbira mu nonga so hasa mwendo bugabo yabahire niye jo independence in fact president Museveni no yatwire independence konkeje yabajungeje no now iwe ko mucyara ari kuzo mu independence akarara yo yararira mu mwani we yararira ino kuraho ni matine shonge Sharon Kastawachurira now diye muturugombye kuzana abakazi nibaza kuburimwa omuntu abakozesa kubikara independence so abakozesa kubo bugabe bwabo naco ne kintu kibi ko kurugaho kaza media ukajumanka kumwe bembezi ubirebire mu abana bajumiro yo mweshongozi nanka osi so independence gitukoreseje ngo bugabe butu ine tubukoreseje base kutongera yo misho kandi nabwo tutakaza munongo mu kucakara munonga mutino bugabe kandi ukashanga twabishisha eshaza wayo
nonda kuramusaho bantu kidiyemo nyoni ndamusaho Asumani of Savage ndamusaho Beaziti mwana ukusha bakwe namba ti mwana namba no it's fine kandi ndamusaho Asumani mwinaha ugwemwe ni mwakurira kimwe we mirimo yakorana y'amantu ine MC mashuye ko ine Beazini engineer Duncan MZD wazi kunda kwe nankore media team yona Sky nana abantu ni bingi Spider naye ngo mutumire je Spider barahi in fact kaiza kumubugana ndikwenda kumukonaho ne yanda baru bajuje DJ Spider narayasirikira ka message Spider bambe I pray for him kandi ruhangamo ho mugisha maze DM ibigambo byawo bya muheru twe namba yawo yesi ibigambo byanje bya muheri wano ndakumbona inamba nizo mushanje 5 binabiri ni 2 mwenda 001 0 mushanju 5 binabiri ni 2 mwenda 001 ningashiziro mushanju 8 2 5 mirundi 3 mushanju 6 okay kale reka twendeze independence nunji abahurikize Mass FM urunakorera izoba ibiro mwenda byo kwa 10 nurunako rwa independence on program urugendo twatwine DM Swaga webare munonga kunta Isa waba super promotion na Ankole Media ibyo binde bya kwasaganya yanatugambira backward inyuma mpaka kwikahari so niwe twataya Isa MC best inokure webare munonga inokuru nabwanta kusimire mazima imana nananga muzamanya webare munonga kwereza abantu webare munonga kubaye MC murunjo mu mabaga kandi yongera munonga abantu bakorere kana atandikire mwene ko mfite na hata binamabaga bakwe nabaga cyayina tukaraba katankira nkanyine kacyayi no kubushenyi yanja tukurugo kubushenyi no mani ndi kumukorera nawe yanja tati noreba ati ugwirand road haruguru atakambingo munju na radio bambinga ngutinshomire konkati nyishire nashoma kandi byona ndiyo nikora ki sorry Jabres DM mukama kulinde abarya Facebook abarya Ankole Media Live abari everywhere twabara musamwe bari kubayo nabantu mwe nabahurikize Mass FM ariho banywani banje mwe nababari utinka basa kwakura umwe nomwe tugaruke twatagane urunaku rwa mande on program tumarako Dembelio service otakaje feguru nakorera izuba deno nakurwanye nchakare tusakwa twine service ya mana beshonguzi bakwa bari bingi Surite Sister Florence na nyeke nyine chikompora otakafegwa mukama balinde twatagane urunako rwa mande kandi independence nunji bye bye. Ebare ino mwana Yes Uganda, webare kurera program ekiwa abantu kimanya niyo sha just chillinga tukwasaga DM Swaga net promoter the number 1 kulukuta selector kulukuta ningale kale nina mani noza kwichiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani